ke go leboga tlhoka ina kana ka mosio moshate shu RJ yo mo sho Thobela FM RJ yo Thobela FM dumela Thobela moso o reng Rona le kae re gona moso wa a tsaya ke le bolelang ka yena le bolela ka nna re bolela ka wena o diragaletswe keng ke mama ka o nyetse ka hola le monna ne ke ipotsa gore ke yena tata ke mara ka ditiro tsa hae ke mo dileng ka le maore a le bare o yena a tata ona motsadi ga tshwara ngwana hae ka tsele galang tshwara ka yona wa thoma go lemoga gore ai man monne ga botse a se tate yo o jalo o fihlile ne mo ile gore o ile wa lemoga wa hwetša gore ka nnete ga se tatao o khopela le ba itšheletse ga ka ke le ke nyaka go tseba gore na go tle jwang gore o bo tsebe gore ka nnete ga se tatao ka gore o bo gonona gore ka mogwa ntshwarang ka gona o ka re a se tate wa ka wa madi bjale nnete o itsebile jwang I very good the way na tshwara ka hona le bana ba hae ne ke gona bona re nna ke tshwara different yabo wa fihla mo ile gore o tseba nnete until ke tsenya ka nnete ka bona re ka nnete a ke ka re ke botse ba baholo ba mpotsa re tsa go itse mo yona go itsengela a ke a ke la ta nnete nnete sa ke re gane se fela le mpotsa nnete re tsa ke ma a ba mpotsa mpotsa re tsa mo monyaka ko mabiteng yo e le gore e be le mogwa wa go fohlela go ba ka nnete tata go ba shitse a thobaletse wa madi ba thobaletse boroko bo bogolo ke monyakile ka monyaka di Facebook ke no khumana fela Spani ka ya di Facebook ka tlhakanya ka mothomiwane e le re go tshwana le yena ka Spani ke mo le re ka kgona go khulana ntate pele o bona o ka re ge bo mmagong ke ba se ke ba go fohlela ba go botse nnete ga botsebotse go be go tla se be le bothata go ya ka wena le bothata ne ke tlhoka fela go nya go tshwara tate ke mang o no nyaka fela go tseba gore tate ke mang whether wa go hlokomela go ba go hlokomela o no nyaka go mo tseba re tlo re leboga kudu go shena le wena ga etse diaka oketša tsebo ya ba go Thobela FM rena se segolo se le re a se dira re oketša tsebo ya baswa ra netefatša gore baswa ba huma ka tshedimošo ebile go na dilo tše dingwe tše le gore baswa ba rata go di botša batswadi ba bona eupša ba palela ko go ba botša tšona seroka phatla eupša ba kgona go ba botša tšona gona mo sealemoyeng sa bona sa mmamorato sa Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re swara mo go 87.6 go fihla fela go 92.1 megahertz nna ke nako ke tšo motau ga ke sepele ke nnošifa ke sepela le motsweletši wa ka yena ke khutšo leša swa ga tšhweni nke re bone gore na ba e le gore mohlomongwe ba rometse di WhatsApp voice note tše e le gore ga di fete 20 seconds bona ba rena ba itemogetše dilo tša go swana leng a re kwa mathomošo Thobela ka mošate re gotela gore lenaneo le ba le oketše ka 1 hour gape le a re sa kwa selo ka gore batho ba bagolo ba tsena ene topic bjalo e tšwa line a e se ka mokgore e tsebang ka gona thank you hello nna ke nyaka ona le botsa gore taba e ke nnete batswadi a ba botse bana ba bona nnete wa tseba ke gopola gona le mogotso mongwe wa ka o tlile a find out tšatši le mafelelo ge papa ga hlokofetše gore ke papa ge wa nnete a dutše a be a bitša monno mongwe a re ke papa wa dula le mmage mara e se papa ge wa madi batswadi a ba dithute go bolelela nnete Thobela ka kgašong ke tlhoka ino a bolelago le nna ko mongwe wa bona ke hodisitše ke stepfather but ne ntše ke tseba gore ke stepfather sa ka till tšatši le lengwe ke kwa botlhoko ke be ke mo tlhomphagela ka papaka till tšatši lengwe a nkoša botlhoko ka ge re le bana re okola re dira diphoso tsena ke di-adolescent a mpotša gore a se papaka ke tsamaye ko nyaka papaka unfortunately the time ke thoma ba kgauswi le papaka ke the time papaka e lo bane wa lwala a hlokofala ka mošate nna ke nna hlokaina nna ke gotse ke godiša ke stepfather mara se ntshwere gabotse e fela ke kwa mabarebare ba mpotša ba rawa gape ngwane o swane le papage ke botšiša mmamma sa mpotše karabe ya nnete gore na papa ke mang o fihlela ngwago one o ka gare ga kereke ba mpotša ba re santse ke nyake papaka ke tšonyaka papaka ke mo goditše madimabe ke goditše ena a sa tlhoa sa le gona tanke mošate Keketšo motau nte go hloko gore na batswadi ba gore nna mara mama ile mpotša straight papa go shu papa wa madi ke mang mara ke le ka re a dule le mong
wa papa o mongwe ka ba le tlhompho go yena mara papa wa madi ska jam go ka ba la re o ntlogetse mama mpapa ena a ntlogela tsogela mshaka ke ba bangwe ba baso ba ile gore ba ntšhitše maikutlo a bona taba ye ya ba diragala a se taba fela ya di-step mother le di-step father ba ka no ba go boditše maaka a mangwe ba ka no ba go boditše gore mamang go na dilo tše dintši tše e le gore ba ka no ba go boditše tšona re nyaka go di tseba dilo tše gore na ke dife tše e le gore di ile tša ama bophelo bja gago ka tsela ye nngwe wa hwetša gore mohlho mongwe ebile o a hlakahlakana mo bophelong go ya go hwetša nnete a se taba ya gore ba ka go botša ka step mother goba step father bjale yeo le yona ke engwe ya karolo ya tšona taba tše re bolang ka tšona mara go na le tše dingwe tše e le gore di na le go gwama o hwetša gore a se ba go botša nnete ge nkebe ba go boditše nnete go tloga mathomong nkabe bophelo bja gago bo bile bonolo fela 015 297 1848 a re tše ba babedi re kgone go bala di-whatsapp Thobela FM dumela gore lokile ka ena ke shapo wa tsaka ne ga go botsa ka engwe mara e diragetse mtlogolo wa ka ne ya mtlogolo wa ka o bile le problem ene mara ntho le gana bjale a re tsebe ka raba yona ko gore mtlogolo wa ka batswadi ba bangwe o ile a kry-a gore o belegile ke papa bo mmage ya ka baka la gore papa bo mmage ba ile ba katra bo mmage ke nna ke bola se tlhekileng e kwagala gabotse papa bo mmage ba ile ba katra bo mmage ya jwale ke moka yena a ba gona le lekgono le ko go botsa gore nteo e gana go tswelela ande boutse batswadi ba go babedi ba papa e le go mokoko wa gae ba tlhokofetse le bo mmago ba tlhokofetse so le gana jale a tsebe gore na ba nyake le go mmotsa nnete ba bane go gona le gana jale nnete re tshaba go mmotsa re a itse mara re tshaba go mmotsa yona because re bona re gore e kamogeta mo le gore a ka diantho engwe bosiwa mo bophelong ja gago le tšhaba go mmotsa nnete gore bona gape wena mona go tla šhala o e ba gona mo monna ra kgolwa go mmelega mmago o phaile mmago thetho ka kgang go a tswelela wena ya because o tlile ka mogolo gore a o amogeleng wa bona le ra gore e tla mo swara gampe taba eo re tšhaba kudu le gore tšhaba le go e bolela wa tsengwano ene o a lwe nno o godile o na le 25 years re tšhaba go mmotsa taba e wa e botšiša eupša taba e wa tshwana ebile ba tlhokofetse batho ba ditaba tse ka mokane ga tsona na re tsebe gore na re mmotse re rekeng le gona re tšhaba gore response yang le action a tlo iteang o tlo dia eng ga ka tseba taba e ke ra gore go botšiša gona wa botšiša na kudu le go lona le ba bua belaela ya so e boima man a re tsebe re mmotse yona ja e boima e boima re leboga kudu bošana le wena tlhokaine ke dilo tše e le gore di a diragala wena di tlhagela baso mona khutso ke ka fa e le gore taba tše re bolela ka tsona gona fa go moso le bokamoso gobane ke lenaneo le nnošile le gore le a hlahla taba tša baswa re a hlahla taba tše e le gore di ama baswa di a ba diragalela baswa ba bantši ba botšiša baswa ba botšiša lenaneo le nnoši la go a hlahla ditaba tša baswa mo go Thobela FM ke mošate wa tsebo le boithabišo 87.6 go fihla fela go 92.1 megahertz 12 minutes before the hour 3 ya lesomepedi fela go ikela gona kwa go iri ya boraro a re tšee yo mongweše Thobela FM dumela Thobela re go amogetše re gona le kae re gona ke gopela o tsena taba ya lena kere tsena re ko moswa ke moswa ke na le 33 years ya wena o moswa ke ka gare ga lenyalo ke tsene ka ra lenyalo ka bana ba babedi akere ke godiša bana ba ka gabotse maikemišo tša ka kotore ke tlo re motho ba godile ba tlhaloganya tsona di botswitše akere ke ba botsa gore wena a o bona o le so taba she akere ke na le concern ka batho ba ka ntle ya lenyalo la rena ka gare re happy akere wena wa tswela o le ko keto o no ba le jealous o tshwara bana ba ko tseleng o ba botsa re motho la se papa lena wena papa o ke mama tabe ya direga sometimes rena batho rata ditaba tša batho wa ikušiša a ke tsebe gore ngwanola kgolong ya gage a lebeletse monno a mo tshwereng ga botse jwale ka papage o gola ka kgopoleng o fitlhelela ngwana e tla mo wena o botšha re mama ga botsebotse papa ke mang o lebeletse age ya ngwanoki o dia grade 5 e sa le monyane wa bona re le rena sometimes re rata taba tša batho ya le rena batho nke re seke ra šunyašunya dinko tabeng tša batho ga e be batswadi e be bona ba ba botšang
ka nako ya bona ka nako ba kgona go bua botsa ka gona ka nako ya bona a re go leboga go fihla gona fa o ka baka la nako re go leboga ke mošato wa tsebo le boithabišo re a boleboga bo mosiro serious re a leboga bo mogodi JT bo le ga sa patla mollo re a leboga ka moka ga lena ba ile gore le rometse melaetše mola go Facebook batho ba etša fa le bo Florence M Silwane Polokwane Emmanuel Masebe re a leboga le bo Paulen Mogale ke mongwe fa le gore ke ena Phokwane Rector batswadihle nke ba botse bana ba bona nnete nna le wena re tla boša re kopana gape tšatšing la go sasa gona fa go mošato wa tsebo le boithabišo go tšwa go nna le motšweletši wa ka khutšo di šaso ga tšhweni re se fate re lebogile mošate šoe moswane bokamoso le koketšo motau mo go Thobela FM.